Thirdute in Javain Chibai Ule Tuntum video clip chuan L&T Skill Trainers Academy Madh Island Mumbai Munma kan pok do na ni video ma kan hantar lang tong khan May thato patanga June thatir chowa khan training te kanju naya kar khat lai mai kanju chama amun da kanum chungin amun ma kan thei ang video clip te kan han siam vea kan han tar lang do na ni ama sa in he company Larsen and Toubro company luntak mai India ram mai po nilo khovel pum ho pa ko po company lar an ni a project chihrang an ne ya defense department ten po an thok do na sa hle a khovela milib sangber Gujarat mi kha an company siam hi ani a tin khovela highway compressor vessel lian ber an siam boka tin pipeline insulated and heated khovela saber siam tu te an ni a hei ba ka hian EO reactor kan ti maya khovela lian ber siam tu an ni a regenerator FCC ridber siam tu an ni bok ani LPG storage hemi LPG lin nuaya te tifin rian nuaya te pipeline lin tak tak kala da thatna ngun him tak tak da thatna tur te pon siama khovela LPG storage thuak ber siam tu te ani a tin tifin riat kama longchol na tele platform lian tak tak hi kan thri anga India rama hetiang platform lian ber siam tu te hi an ni a tin tui pui le tui fin riat chunga leilon thui tak tak te flima te po kan mu thinam India rama hetiang sea bridge thui ber do tu te hi an ni bok ani tin hei ba ka hian India ina nuclear power submarine ani masak ber kha L&T company siam hi ani bok ani heti ang company rin tlak le company lian tak mai noya training kan han kal thei hi va nei ka inte le maya han mani noya hian skill trainer academy an neya chung ho noya chuan trainers an tia mun danga vazir tir le tu tur te poniam chu khatiang training pe tu tur ang chia kha training hi an pe thina master trainer thiam tak tak an nei bok thina an hun ma anuama a fel faya ami te an punctuala an polite an mani laina an thiam em mai bok ani ole kan video clip nei ang te in thir ang umiang tuna hian auditorium hall
lecture ngai thaturin kan kal me kani auditorium hi anuam khop maya amun hi afaya tin asilim asang tha eng athaboka presentation lian tak takin screen an display ya master trainer ten an subject ne so tak maya training min han pethin phei hi chu akham omlo hle ani Good evening. tuna hian discussion room kan lut le me kani discussion room hian a ran pa table and chair om lava round table an lo rem thap maya heta hian table khata pathum te in kan thua voi engam bazat heta hian class kan neya nitin mai hian kan thut na hun tu rahi min lo son saka kan ming an lo tara khami muna khan kan thumai thina tiang khan participant ho te hi rang nitin mai hian kan thu ho thina hemi muna hian man ro changkang tak te nen zalen takin interaction kan nei thei thina kan master trainer te an subject an thiam boka training boruak asang khaya hun apo zona kan zo thein kan ngai mo zong te kan soi ve theya kan ngai dang te tiang khan min zo thina round table han thu thi anuam er han pa rim tin mut achu alo nan table a hian switch rang hi anda thina kha khadai de reng maya ati chi ang ren khopin ka ria training tuna hian practical training kan nei le dona practical room hian laptop min lo chhap sak veka kan ming antarna muna kan thu le mai thina ni training hian hanun practice ania atam theng ber kan practice training po a lok thak le maya kan resource person te an thiam boka lopui hle ni tuna hian virtual reality classroom kan lut dona virtual reality hi technology changkang tak mai atak ni silo atak anga kan nei theina tura computer software le mi ring in thlunzom theina ani virtual reality hian manro oma headgear oma hian kan beng kan mit a controller tin glove a boka hian kan kut fian thazam a control boka heng ho ten en kai thuma computer software ne na kan in thunjam chuan computer software a lang ang kha ke ni chuan atak tak angin kan ngai don ti na ni virtual reality software hian chirang a oma tuna kan training hian virtual reality manga call
siam dang circuit emo apat varim khom dang ani kan master trainer in an demonstrate heta hian software an rana kha software khan electronics part chi rang rang kha a oma mun rang rang mi walak turania khang ho kha an la khoma te chuan avarem ta adik lo walak chuan adik lo ti sain kha oma khata khan help menu ang kha om ve vek ani tuna kan han mu ang hian a screen a hian a ti dana kha khi kan hu thei veka kuthring deu te khi ama kutania kita khian pa ta kha alanga heta avarem khom don ani ama ta kha khichu ti khian chuata avia boruak te hian azu bana kha kan hu da ania ama ro chu ama kha chuan atak taka amuna omang khan ai ngaya tiang khan khol kha rem khom ani virtual reality hi atang kai khup maya medical te le technology rang ranga training na man ro changkan le man to tak tangkai tak ani ome clip wow methodology standard master trainer kai roi no aya lap rang rang te kan fanga kan lap fan zong zong te ti lan te aram chang lova a hok thak le maya engkim mai hi an arrange tra lap rang rang te kan fan line lap in charge khatiang lam pang special list ho te khan atu lang te min thil fia thin bokani नहीं थोड़ा सा एक मिनट अरे हट जाओ can you see 5 years over here can you see 5 years over here yes 5 years because we have kept everything in its place and there is a place for everything and they have and it has been identified also names and all that it is there number 1 and sir jitendra sir aap standardization पूछ रहे थे तो I can tell you the example of standardization here see this displays है ना इनका डिस्प्लेस का साइज देखिए ये जो है ना तो ये जो किया है ना ये भी स्टैंडर्डाइज किया है सेम डायमेंशंस आर रिपीटेड ओवर दिस इज काइंड ऑफ अ स्टैंडर्डाइजेशन and another comparatively GI plate का resistance will be bit higher wherever we require very low RPM for example near power station इतना पैसा क्यों अभी यहाँ पे बचाने के लिए ताकि लाइट तेज काट दे मेरा GI is little bit high to be handling but if this is acceptable for normal operation this is very good industry and power stations अच्छा लग रहा है ना इस तरह से लैब है That means your own weather doesn't suit you. to na kanum na hi chol hadam na munania hi veranda angania ceiling sam de mayan oma tu na kan han hian ni eng hi cafeteria ania thra te ta hian breakfast kan eya lunch kan eya dinner ma hi po kan fa ya ni thing phui hi khan to kin le han ron ko renga po anum te hian classroom bul loka chol hadam na mun pakhata khata khan kan va in mai thin ani yes, nice place. tuna class te kan han zo fela cafeteria dinner ai turin
kan lut khom le ta ni amun hi anuam khop maya soyang khan engkim hi a fel faya thiam limna angai poimo hi an enton tlak ber in ka ria a che chauka a che ho hrim hrim hi an thiam lim a engkim mai hi an rem fel em maya kan ei tur hi a ming hi an lotar ve deu sela han riat chian lo te po kan nei fo mai amara chuan thil siam he tu yem em vek mai ani helai mun a hian TV om boka chanchin thar le a film te an chua pa reng boka helai mun a hian kan master trader te po in dinner le lunch breakfast at eve boka ter hian mun khata in fo tlang takin kan ani tu na kan muang hian ka dei tu rahi ming riak ve zela kan zawaya kan mil to tura an siam ni boka har sa da tok lovin training chung zongin an ei siam te tui ti takin kan ei thin ani an che fel fa ye ma hi soi tong khan an enton tlaka min sar tu te ko an fela an friendly em mai boka thil rem hi ani turam heda ni deu thap rem maya heng te hi kursil na ania hei hi hernam lo kut hetiang kan han to a tui herom chuak maya heng ang te hi athiang hlim em ani Hello. Hi. How was the dinner? Dinner was great. Fine. Okay. Very good. Very good. How is the day? Day was a very good day. Very good. Very good. So, which item is your favorite for tonight dinner? All of them. All of them. Yeah. Rice is always one of the my favorite one. Okay. So, sir, you have taken well. Yes. What are you doing? Very good. I am talking to very much important person to me. Thank you. Okay. Hi, Sir Sachin. Yes, sir. You take it well? Yes, sir. Okay, fine. He'll be appearing. Then you'll watch, okay? Okay. All the time we cannot split Jammu and Kashmir. Yeah, Mr. In the class also. Nice meeting you. Okay, thank you very much. Yoga? Fine. And your speech was excellent, sir. It was excellent. Yes, thank you. So, you have taken well dinner? Yeah, I'm taking my dinner. Items is alright. Yes, fantastic. I also enjoy a lot. Great. Yes. I haven't done Python. Yes, we'll do it. Okay, we'll try it.
ni hi ka dei siam tu Hello, good te evening. zinga mi an nia ti hian Take well, ka fine. dei rual hian Dinner an is i very vele tasty. mai thui na Very good. You prepare kan very well. tan training Thank you. chung jong in thei to Thanks a lot. lo chua ani zingdar ka training kan tana kha zandar somrik dona tiang hian dinner kan an eya puar ta ka nei nuwa dar som le somli panga te manerum lama chol ha dang turin kan kalta thin ani pathian ka irhoina zara tluang takin har sakna umlovin training kan zo thei ani